be walking and everything, you know, we finish. I will call back last night our restaurant. He will come back there and then he gonna pick up us from there. But whoever say, you know, and the majority, Sibel, I'm too cold, I like to back to hotel. If it's majority, when he drop us the, you know, who's follow me, and then he will take you the hotel, you know. But Kakak kat depan dah jauh nah. Mana kakak tu? Nak pergi Masjid Hagia Sophia. Come, jangan pasir mari. Cepat bu. Mari. Come. Abu cepat jalan nak. Jauh ni. Tinggal. Dia punya sejuk, tak boleh buat bincang. Bang. Oh, dia jual apa ni? Jagung rebus, jagung bakar. Apa dia jual ni? Oh, betul lah jagung lah. Jagung bakar. Ni masjid dia. Ya ke? Oh. Oh, ni apa ni? Ni apa pula ni? Abu mana kat Abu? Ya. Sultan Cafe. Oh, banyak jual-jualan juga. Wah, tu katnya masjidnya Hagia Sophia. Hagia Sophia. Jauhnya diorang, cepatnya diorang jalan. Oh, ada jaga kat sini. Kat corner. Dekat corner-corner. Makan tu juga. Dah. Oh, nanti lepas. Kita nak pergi masjid ni, Hagia Sophia. Ya, nanti pergi masjid dulu. Nanti. Pergi masjid dulu. Tak apa nanti tu. Nanti kita buat balik sini balik. Tak ada pun yang anu, bank yang tu. Tak ada pun namanya apa tu. Ada. Bukan itu. Nanti cari. Nanti pergi anu dulu. Atau kita cepat-cepat lah. Kita kena awal tau. Kalau tak nanti kena tinggal. Mana kita tengok? Ma'alah. Luar biasa ni. Yalah tu. Unik masjid Hagia Sophia kat dalam.